Nakameze. Nayi lento yami isiphinde yaqhamuka futhi la. Kanti ubani oseqhamulelela? Ngoba sihlala sibabili la endlini la. Akulo mntwana omncane la. Ngoqhamulelela. Iphukile bengithi ngiyaklina lapha. Usenzani kodwa mfazi? Bengithi ngiyaklina bambeka kabi nje yasiwela phansi. Yazi lonto wesifazana ngazi laba njani nje. Izandla zakho zinjani kahle? Ayitshisi lento. Yachisa lento. Hayi shisa. Manje uyini ukuthi uyisele phansi? Yazi noma. Awunje. Uthini lo mfana lo mbekeze? Nendaba yokuyifana. Iyakhumuza. Umbekezeli kazwakali lo nkosikazi wakho ukuthi bacabangani. Ngathi indaba ekhaya abayifuni indaba ekhaya. Indaba ekhaya baba abayifuni. Sengikhulume ngehluleka nami sengize ngingasazi ukuthi fanele ngithini. Umbekezeli ngathi udonswa ngumfazi ngamakhala. Uthatha inkulumo zomfazi, umfazi akafuni nje umuzi. Umfazi ungathi uthanda isilungu kakhulu. Kodwa wena mama uyakwazi ukuthi umbekezele indlalifa la. Ngiyakwazi ukuthi indlalifa umbekezeli. So ikhona indlalifa nje? Wakwayibona wena? Hayi ukwenza kwakhe lami kuyangethusa. Ukuthi uzophatha njani laba abancane ngoba ayisehluleka kanje. Ngiyasuka lo mfana ezalizelo khona umfihlela khona mama. Hayi umntwana ngowakho baba. Ukhona umfihlela khona. Umntwana ngowakho. Manje yini okumele ngiyenze kuye ukuze abone ukuthi yena ungwakondebele? Abantwana ngeke sibakhethele baba. Abantwana sebezikhethela ngalezi nsuku sebefuna ukuziphilela yabo. Wena mama uthini mawuthi abantwana ngeke sibakhethele? Kanti mangikwenzeka ngihamba mina la ekhaya siyomela ubani lesibongo sakithi. Mawuza ngitshela ukuthi umntwana kumele angamkhethele. Wena nguwe mocha lo mfana. Lami ngiyakhuluma laye baba ngiyahluleka. Ukhuluma naye ukuthini uqeda uzotshela mina ukuthi wena abantwana bazikhethele. Yini okumele umfana lo wazikhethele? Ngiza ukuthi bazikhethela ngoba nikafuni. Mangithi abayakhumuzi kangimuzi ukuthi uthini akuzwakali. Ulokho entshela ukuthi umakoti kafuni ukuthi bayikhaya. Makoti. Kanti mbani makoti? Unkosikazi wakho kaMbekezeli. Lo mfana manje indaba yakhe yaza ngisayisho ngathi indaba yalo mfana. Yini lo mntwana oyinikeza lo mfana? Hayi nami ngiyazi. Yenza lo mfana edunyele ekhanda ngalendlela. Hayi khona kukhanya kukhona into ayidlayo ngoba ungathi uzwa ngayo umfazi. Akasasimameli thina singabazali bakhe. Akalimameli lina angikaze ngizwe la ngaliphi ilanga wena ubuya la uthi ngithe kumbekezeli ngikade ninombekezeli ngathi kumbekezeli kodwa namhla utshela mina ukuthi umbekezeli akakulaleli. Ngiyakhuluma naye baba. Ngiyakhuluma naye kakhulu. Ayikho into ekhuluma. Lento iyandimaza mina ebusuku. Mangicabanga ukuthi umbekezeli umfana wami oqala bengikhangelele kuye. Ukuthi yonke lento le izabhekwa nguye. Kathesi yimi lapha usebhuku. Mbani ozaba bamba usebhuku lobo makwenzeka mina ngidlule emhlabeni mayena lo elokho ekhudula ikhanda la yehle nyoke emafletini. Uzaba usebhuku wena? Angeke ngibe ngusebhuku baba. Ngicabanga ukuthi sikhulume sizaphinda sikhulume naye simuzwe ukuthi uthini. Kuzokusiza lokho. Ngoba manje lento ngathi yahlukumeza emoyeni. Ngoba kathesi bheka wena mama. Uyibeke kahle, uyithathe nje uyibeke kahle le ndaba. Buka ukuthi labantwana abangaki. Abakho bese kuza labo abancane wena. Ngubani omdala nguye lo mfana umbekezeli. Kodwa likhamisile lingonina lembhekile la yenza into eziphuma endleleni. Lithi mina ngenzeni? Manje yakhuluma lithi lihlupha abantwana. Khona kunzima. Indlela elimphatha ngayo la ekhaya. Kunzima baba kodwa sizaphinda ngikhulume naye futhi. Wena lo nkosikazi kaMbekezeli nifuna ekhaya. Lo babili. Uzofuna ukuncedisa le ukuyakha izindlu le. Uzofuna ukuncedisa wenza umshasha le. Ngoba ngiyabona ukuthi lento ingayikho lento le. Nawuloko ngitshela ukuthi umbekezeli this, umbekezeli umfazi kaMbekezeli this. Ubani umfazi kaMbekezeli, umfazi kaMbekezeli. Umalukazana la ekhaya ufana nawe.
kodwa wena umalukazana omdala uyahluleka ukutshela lo mncane yini manje ozayitshela unyane wena waye kungani unyane wena ehleka uhlulwa ukuthi utshele lo mntwana omncane umfazi umntwana akho ukuthi ahlale ekhaya ngizamtshela baba ngoba inkomo angithi zaphuma zayakhona le kubo kamakoti kokusiza zaphumela khona ukuthi kufanele ahambe ayohlala ekhaya ngoba kungenjalo ngizathuma wena futhi uthatha inkomo zami. Hello? Nishushin na nishitiri para shiga. Okay, ngicela ninikeze some minutes ngikhuluma na drive. Ngizoba back here. Yeah. Jabu, ukuphi? Yena, ngalokukhuluma into engasiyo la. Alaba lenze delivery yakho. Damn it, man, Jabu. Hlaba lento soyenzela ukuthi izongikhosta kanjani? Jabu, please. Man. Awusobe serious ngomsebenzi wakho ne? No, man, Jabu, come on, please. Come on, You know what's in my 35,000. Yangizwe ngithini? 35,000. Jabu, damn it. Umuntu waseshinga kangaka uhamba kahle. Yena usengilahlekelwe imali emuntwana 35,000. 35. Kuhambe njani? Ujabu impilo lahlekile mele hambisile kuzeni delivery lahlekile. Usedilivile noma? Udilivele uhambise ku wrong address engesiyo. No, no mina. No, don't Ujabu manje ngimvikilise. Amaphutha ayenzakala. Into omunye yenza uJabu manje ukuthi you have to send uJabu back la adilive khona order. This is simple. Do you know ukuthi imali into engikhuluma ngayo? 35,000. I understand. But you could have and the futhi I will help you. Maku lahlekile kodwa ke amaphutha vele akhona. You understand umuntu omfuna ukungisiza na? Mara lapha sesilahlekelwe izinto eziyi2. What if nayona le imali ozongisiza ngayo khona lapha? Fana nokuthi sengilahlekelwe into eziyi2 imali yongisiza ngayo imali 35,000 umuntu. No man. Ujabu kumele ngixoxe straight. Ujabu ngiyamxosha. Hayi no izothola. No way, Lewis. Ujabu ngiyamxosha. I have a feeling ukuthi izotholakala. I have a feeling. Ungakhathazeki. Lokuje usuku lakho kodwa. Decide sokaJabu usuku lakho kunjani? Just because ujabu nje. Usebenza njani? Ngifuna ukuthi lama order amaningi ekuseni ukwazi ukuba manager wami. I tried to do. Marujabu. Ungakhathazeki ngoJabu mina I have a feeling ukuthi impahla izatholakala. Asingefona. No. Hey, ifoni yakho ama-client akho. So. Guess ukuthi nyaka. Cape Town. Cape Town. Ngibona ngithi. Basi ngubani? Mawubuza. No, trafu ukhona umuntu onengisa ngayo. Nasesiyasebenza impoko angibwerwayo. Banyamaza. Ungawutshela manje wathi ungakile. That thing ukuthi into ezidlulayo lezo kusala wona uyinda ula umuntu wami yabo naye ngishiye khona ngishela ba asina into engifuna siyikhuluma no ethodi ngiyakwazi phela ngasikhiphe lo besikhuluma sengenzeni like I'm a good man. Usho wa no wow Aziz into engifuna siyikhuluma about abazali bakho azilento yawo yangicaphula mina into yawo lena ethona sithi khona ngiyahlala ekhaya mina
the whole meaning sahlala ekhaya awucabangi nje. Kanti yini le khona la ekhaya kunabondofa yini? Let me go explain. Can I explain? Ha, explain ukuthi. No. Kuba kulo muzi. So, usungena phi? Bukhulu. So, lami babhekele ukuthi ngikhambe ezinyathelo zabo. They are not aware about ukuthi impilo yamanzi ukuthi thina sicabanga empire nani. Bafuna ukuthi nathi sibe nomuzi njengabo. Sibe nenkomo, sibe nembuzi nenkukhu babhili emva kwabo. So, ngicela ukuthi whenever ungakhathazeki ukuthi bathini nani as long as that's right. Hayi muntu abahamba bona behlala emakhaya mina sikoready thina sizama ukubhuda into zethu la. Abantu abethu bele bele blood pressure sibayenzele into ezinhle sizama ukuyenza imali base sitshela ngokuchobela le emakhaya angilapho mina. I know that. Problem is ungakhathazeki. Unukhathazwa yini? Mina ngingakhambi ekhaya. No, usho bathi abana doba baba kwafanga khona ipressure. Faso ipressure. Singathi mina ngumfazi wakhe. No, asithi umama wakho umhambise ekhaya mina ngilapho phela. Sizokhohlwa ukuba unokwazi kanti ofuna lokho lothu. Angendawo la. Anyway, ana khona le client mama lo. Ngitshela ukuthi driver. Hello. Asengithanda ukuxolisa kakhulu yazi angazi ukuthi i-driver wenzakaleni. So into khona lapha ukuthi mina kusasa ngizosibisela yona mathupha i-delivery yakho. Ngixolisa sengicela so zokuyazi ukuzimbasela just for ukuthi sorry kuphela. Awungiyabona. Thank you for understanding. Wena don't tell me ukuthi ubalekele lo muntu othi uya Cape Town. How? Sithando zamani ngithi ngoff wena ukwazi ukuthi ngoff namhlanje. Hayi ngizabona lebe la ngoff phela. Zitshintshile ke izinto. Ufuna ukwenza itiye lapho ufuna ukwenza lento? Yeah. Coffee or Pro, please. all right. Otherwise, ngikukhulele umsebenzi ngakho la. Sazama ukubalansisa lapho izinto lezi abadlahle zoba. Kodwa lezobuye leli ezinisteke njengalali yaso. Hayi khohlwa Ufakele sikhuluma ngeshuka. Wanda. Mase kuba 10. Andiyazi ukuthi mina ngishukela mina. Mina ngishukela sisimbila zantabanye. Angazi ukuthi ngoba yini intshana ngalo ngishukela. Shaka ngishukela phela. Kodwa ngiyizwa. Nje ngithi Una senkushelo ba. Mase ngitshela ngishukela. Manje. Wale ingwesi kona namhlanje. Mase ngifaka ukorobela. Njalo prima wenza umuntu omthanda iti. Bazi bani mhlawumbe kudala ngahleka ngayo. Kanti awuzibuza ukuthi ungani omthanda kangaka. Yakho ibizo lomntwana. Uba wesithembu. So ngiyafika la ngane umfake ikorobela. Manje wasuthi into yesini ngoba uba wesithembu. Okay babe. Nentos. Umuntu afike bottom. Yeah. Petrol. Funa ukuyisaphi? No. Angikwazi ukuthi umdala ukhona. Ndomama off namhlanje. Sozo umdala wamfonela wamtshela ukuthi ngifike lapha. Ngizobabona ukuthi namhlanje ma. Oh, bafuna ukutshela ukuthi ngekhaya. Batshela bakhohlwe ngikho lapho ngayikhona. Ekhohlwe. Manje mina ngekhaya wena eCape Town. Afiyashela. Kanti sami. Okay, lalethi ihle kanti. Idle ukuthi vele ayisekho into engayidiscussa la engakhuluma ngayo nabazali bami. Ngavele ngisho ukuthi ngiyakhona. Hey, ngekhaya. Yeah, ngisho into abayifunayo vele ukuthi ngekhaya.
So bangitshela khona lokuthi ngiye ekhaya. So ufuna ubatshela ukuthi ngiyabhodla lapho ngingayikho. Wena mina ngisekhaya. Khangela ukuthi muhle nje ngiyosibaqila la. No, belalela ekhaya angibuye. Just ngithi abadala bangizile nje ukuthi. Pero bahlala emasikweni So Tim ni kids moja mbole. Mbole. Tolong ada petrol please. Petrol. Ya, ya wezi moja yangu ufuma breakfast ngasikim. Natala sugar apa Ora ndo stare kingali mkezo then investing. Okay. Please, ndio mshenza na sebenza. Yang diske. Namanya value tu. How? Sa. Serius? Sharp. Mom, Unjani Bekezela? ngiyaphila njani? Hayi siyaphila nathi. Ungabi kade umdala. Hayi uphumile khona kodwa. Besisonke nje lapha angangena nje noma nini. Hawu. Hayi. Banjani umakoti? Amakuda kuyaphila umsebenzi phansi la phezulu. Ubhizi ngomsebenzi. Fanele kanti umsebenzi wakhe uyamsebenza nzima. Umsebenzi wakhe omunye uphumula kodwa kanti uyothini? Hayi. Igoli yakhona phela le. Hey, endawo ihlejwa awunyewa wena. Hawu, ubeke sithi Hayi. Awusalala la ekhaya lapha kunzima la. kanjani futhi? Hayi. Ubaba wakho uchinga ebusuku lemini. Ngendaba yakho leyo ukuthi alifundi ukuyahlala ekhaya. Unkosikazi wakho akafuni ukuya ekhaya. Kanti uhamba nini ekhaya? Anti sure mama undoda yakho ufuna yenzana ekhaya mina. Kanti ubaba ufuna kulani efunizwa umfazi ekhaya mina lapha eGoli. Hayi mama lawo uyibhekisisa indaba le. Ubaba wakho ukholele ukuthi umfazi wakho kufanele unkosikazi wakho kufanele ahamba ehlala ekhaya. Ongokudala phela mama lokho. Naku wona kathi sisuzwa kweGoli noma nje umamncane uMazondo sekhaya. Kodwa wona awulonga useGoli. Ucabanga ukuthi umamoyo engakana. Engahlala ekhaya. Nami ingakho ngihlala eGoli. Mama sikhuluma iqiniso. Yababona abantwana abafazi baseGoli baningi kanjani. Ngingasurvive ngila umamoyo walimani. Hayi ngiyakuzwa mntanami kodwa ubaba wakho akayizwa kahle indaba leyo ukuthi unkosikazi wakho ahlala ekhaya. Hawu baba kangehele shem. Hayi. Uhlala njani unkosikazi wakho? Kufanele lihambe linekhaya liyokwakha libe lomuzi wenu othilina. Yebo. Melu yakha wena mfana. Awu, wow. Kunjani? Ngiyaphila nje. Hayi. Yazi indaba yakho le mana ngizwa kahle. Kumele yakho umuzi. Mfana. Awukwazi ukubona lokho yefinyuka lapha lo mfazi. Kanti manje samthathelani lo mfazi? Wokuthathelani mfazi? No baba ngithi besithi sisahlanganisa amasenti ukuthi Watshela abantu ukuthi awula amasenti. Umtshela lokho. Ukutshela ukuthi ngala amasenti. Hayi akazange akhuluma. Manje ushota amasenti ani manje? No baba bengithi khumbula ukuthi la ngilobolela. Yebo. Phinde futhi ngibe ngini ngizoguqa ngithi abanicela imali engathi. Kanti umntabani wena? Izinto kumele uzifunde kubani, izinto kumele ufune ukukhuliswe ubani. Nginabana wami abangaki babo banakekela. Ngiyindoda nguyihlo. Kuyinto leyo kumele ukuthi ngiyenze ukunakekela abantu abami. Ukuze ngikwazi ukuhlonishwa izizwe zonke lezi. Kanti baba ke ngibuza. Kungani lifuna umamoyo ayekhaya kangaka? Indoda ngomuzi mntana. Ayikho indoda eba yindoda emadodeni ngalamuzi. Uqinisile ubaba wakho kufanele liyokwakha kube lo muzi wenu. Ngiyabuza nje manje unenkomo ezingaki wena? Ngingathiwa ufile wena. Ulobola inkomo zami. Ungafa wena kathesi mina kubulawa yami inkomo. Hayi mntana. Hayi ngezwe sathi ukuhlala phansi ngimdala kodwa besizitshela ukuthi nathi sesiphila impilo yamanje. Lizitshela ukuthi lo bani? Umamoyo.
kanti Wena wena ma- uzwa umamoyo uzwa ngaye ngomfazi vele. hayi mama besilephuma lekele likubula ukutshela ukuthi besi lindobani lokho somntanami lokho hayi Umntanakho hayi somntanami lokho mina noma ngizwisisa into leyo baba hayi baba wakho ufisa ukuthi ube nomuzi mntanami. Ube nomuzi. Kungani? Makoti ahlale ekhaya. Umuzi avuthwa umfazi engekho ekhaya. Kufanele umakoti ahamba ehlala ekhaya. kungani fuqa kangaka ukuthi umakoti ehambe ekhaya Baba wakho uyamazi. Uthi akaphikiswa. mina ngiyadideka bese ngitshela mhlawumbe ikhona kule nto ikhona esekhaya kumele umamoya umama incane mina for ukuthi umfazi wami ehlala ekhaya nangisegoli ubona njani Ukuba bancane kodwa umuzi wenu uyakuthwa lokhu landelana lapha eGoli. Uyakuthwa